Nina benkosi, nina besilo, nina bakamdlokombana. Kulo lonke likaMthaniya, kulo lonke likaphunga noMageba. Ngicela ukunibingelela ngiphinde nginamukele ku stage esikhulukazi eMlaba Media. Nibingelelwa yimina umfowakankeshenkeshe umJJ Vetevete abafazi bakhangele bavulela ikhandlela amaqede yenzeka leyo mpahla kuleyo muzi. Unkunzi sematholeni imbongo semaximbeni abaningi bashiya endleleni bemile bekhamsile bethukule lenkondle baxakile. Phela bese ngifikile nezikhali zami sengilolile. Sengisho ipeni iphepha nalolu limi lakwaZulu uZulu omkhulu ongangezulu. NgingumZulu phaqa futhi ngiyashaqa. Amafindo bekufasiwe ngiyaqaqa. Ake ngime kancane ngomlomo ke ngande nje ngengoma ubambe nayo ingoma encane. Amafoni wakhe bengangeni wonke ngafonela umngani wakho yena wangitshela ukuthi usesowethu ngiufonelile kodwa ngandile kakhulu ngomlomo mina ngilapha engomeni ukuthi njengoba kulonyaka ka2022 sisuka kunyakeni ka2021 lapho umculo waMaskandi uke wathola khona ukuthi uyakhombisa ukuthi cha emhlabeni jikelele sikhona futhi siumculo wona okuyiwona umculo omkhulu kunayo yonke imiculo ekhona ngoba sibaquzule kuyo yonke indawo besibaqale ngawo ukuhlukanisa unyaka singene ngawo 2021 ngawo uMaskandi kangawo ukuthi number 2 no number 1 bebehlanganisiwe amavoti abawathola ayenza 1.2 million into engakaze yenzeka leyo emlandweni womculo walapha eNingizimu Afrika so nje sisuka eminyakeni wamabhinqa baze bangasifaka kwi-top 10 ngenxa yokuthi vele unyaka bekade kungowethu ngithi sithena ke lezi insizwe ngiphila nazo lezi insizwe engihlala nazo lezi insizwe sisebenza nazo lo msebenzi wethu ukuthi nje sipromote kumculo wethu ngapha kuma social media nangapha kuma YouTube nangapha ku TikTok sathi ake sihlale phansi ke sibhale nje ingoma zibe lishumi zithi lezi siyarenka zithi owazi 2021 nje siucela kulezi ingoma eziwu10 sikhethike lezo ngoma zathi zibe lishumi ke sayirate ngenxa yokudlalwa kwazo ukudayisa kwazo ukudlala kwazo kanye nokustreamwa kwazo kanye nokuthanda kwazo ade sisemakhaya sizile ingoma ebedlala emaceceni sizile ingoma ebedlala ezimotweni ukuthi izona ziphi thina ke insizwa ke ayikhethe ke lezi ngoma zewu10 mina ngingande ngenkulumo kakhulu ake ngilanda ingoma nansi ingoma number 10 yiwo lo number 10 2021 kumculo waMaskandi uyelena uyevele santa uyelena Ithumfona la phansi enkandla emahlatha amnyama hele insizwe ishaya kakhulu ke le album yayo ethi Danki Sani ephume kuwo lonyaka 2021 siyazi iduma kakhulu lapha Instagram ngayo le ngoma ethi myekelena ngale myekelena hambe awu le insizwe ishaya kakhulu futhi ke sidlulele ku number 9 track number 9 unumber 9 ke lo ku 2021 asambe dlula lapho wena unethando sala wedlula lapho wena unethando sala wedlula lapho emsebenzini awubafaka bakini ufaka usibali uthanda usibali okwedlula bafowenu uduma kahle lona uduma kahle umfokankosi phansi efilide engoje awumadoda ikhuphuka kakhulu kwelensizwa lena ngoba sazi ukuthi bekhipha ialbum ethi phakathi komhlale nombeleko nakhona futhi mina ingoma engifisa ukuyifaka iyona lethi phakathi nomhlale nombeleko saphinde zangidla futhi lezi insizwe bengisebenza nazo zathi cha mfokankeshe ayikho edlula lenti wena uthanda usibali okwedlula bafowenu ake ngime futhi ngengxoxo ngidlulele ku number 8 2021 lezi insizwa lezi sibulele ngengoma emnandi number 8 asambe number 8 wolonde noma ebhange sengikhulele mahlabathi wolonde esankolo besakwadla lo sifisa umfowandiyane undini olumahliki-hlikana wathi umfokankeshe uyenze leyo top 10 kodwa uzungabashiya besimame ngasho ngathi hayi bayishayile ingoma kulonyaka ukhona undoni usisi udadewethu wakandunakazi udadewabo kaSaliwa siyazi ukuthi uSaliwa noNdoni kanye noFace nomaqhikizi ukuthi ushuna abawushaya kulo Maskandi ushuna abawushayayo ushuna kaShameni ushuna amagoso ushuna ngakithi ushuna engoma and futhi bawuhlale nje ngqo esikhonkosini yabona masikhuluma ngabantu abayenza into abayishaya into yabo ake kodwa ngingandi ngengxoxo lokhu ngikhulume kakhulu ake ngiye ku number 7 awu madoda awu sezehla ngoholoko ke manje liyasala ngempela ke iqhawe ke manje number 7 indaba yodwe sithelo wami indaba yodwe sithelo wami indaba yodwe sithelo itembalami
ambatheka lo muntu winkiya umdansane lo muntu winkiya hawu mfoka Miso ufundise engafundile uJava zimningi umfoka Khanyeza lene nquthu simazi kakhulu ehasamba kakhulu nebhovala kade kwaphinda uhamba no DSD umfoka Mhlongo uyeke lo hleki number 7 siyazi ke lengoma ethi intaba ekude ukuthi ike yawuvala wonke unyaka safequza unyaka wonke ngawo lengoma ake ngithi ke uhambe kakhulu kumfoka Khanyeza kule album ethi Insambatheka ama AK47 nakulonyaka sohlala emlindweni simlinde ukuthi uzophinda khipha ingoma emnandi njengale futhi ngiyafisa ngabe umfoka Khanyeza ukhipha ngalezi insuku ka December athi ukududulana nalana amanye amaqhawe ukuthi ke umuntu aphinda abe uproducer akaphinda producer ogcwamelisha aphinde feature ishwe so umuntu obusy kakhulu ngoba yazi ukuthi insizwa eshaya ngempela isiginqile yana ake ngehlise kakhulu ekuxoxeni ngifaka kakhulu ingoma adlile ku number 6 number 6 njengoba ngishilo ukuthi aseseleka sesala ukusala amaqhawe manje mawungasalizwa manje iqhawe lakhe impela hayi selisela ukusala bye bye number 6 asambe number 6 Usigwebo sentambo siyeza siyanyelela awusuka madoda phansi emkhandlweni phansi obuka kwesakwabiyela madoda usuka hey lensizwa mina ngiyazi ngoshameni hey iyawushaya ushameni lensizwa yabona nje sibagcoba la engomeni kwaMaskandi kade bagcoba ngapha engomeni kushameni kade waqeda amagoso ngapha ngakithi insizwa siyazi ithatha ibest Maskandi kumasama futhi siyazi ukuthi ke yakhala ukuthi ingoma yayo lena nidaphe kakhulu ngayo kodwa anibange nisakwazi futhi ukuthi niyivotele ukuthi ihlukanise unyaka kodwa ke asikhali ke ukhona ku number 6 ngoba siyazi le ngoma yakhe ukuthi ike yaduma kakhulu ngalezi zikhathi owayengumongameli waseNingizimu Afrika uJacob Zuma nesikhathi esaboshiwe nesikhathi esahamba esaqula icala yiyo ke le ngoma edlala kakhulu ithi alibuyele kuZuma angiphinde ngime futhi ngengxoxo ngingene engomeni ku number 5 sekunjalo sengehla kanjena ngoba sengehla kanjena ke chaza ukuthi seyiphelileke manje sekusele zona lezi u5 ake sizi ukuthi iziphi lezi ngoma woza number 5 ngathi ngithi woza msezana Ubo ngiphatha kahle bayangisabawela abanye ngiphatha kahle bayangisabawela Ubo ngiphatha kahle bayangisabawela abanye ngiphatha kahle bayangisabawela Ubo phansi kwamaphumulo madoda abusuka madoda yabona umjikijelo umfoka ngubane yofuneka simbonge yofuneka simnikeze iqo ngoba amagalela lensizwa amakhulu emculweni abusuka madoda uyeke into encane le nealbum lena ethi incane lembobo ukuthi ngingagqiba isiphiwo sami iyo ke lengoma yakhe lena ehleli number 5 ke lena ethi bayangisabawela abanye kwakhona kwasuka uthuli ke ngendaba yalensizwa ukuthi kule ngoma yayo lena ethi leyo ethi ngumzukulu kaBhambatha kwasukhuluma ukuthi kahle lo shaya ibongo lapha mina ngisasho namanje ngithi akusuyela into encane makuthi uyena ayimfoka zonke ungenhle makuthi uyena oshaya lezi ayibongo makuthi uyoyibonga lapha ayibaningi abedlulayo baningi futhi asazobashaya woza number 4 asambe number 4 Uyekwa khalimbu yendala Yathi kawulala pamfana wami Andle mangidini wena ku number 4 umfoka waphosa kwenyathi lo mfoka waDuyazi umfoka waManqele igcome lisho isibuko samajongo madoda usuka madoda umfoka waManqele awayidlala ingoma wadlala ngoba uyadlala udlala isingezo wadlala ingoma qede wadlala isingezo umfoka waphosa kwenyathi usuka madoda ikhona insizwa siyazazi futhi insizwa siyilalelile insizwa siyibonile insizwa ayi madoda yabona umfoka waphosa kwenyathi uhamba yedwa kulomdlalo wakhe bonke behamba nabo baqombe phansi kodwa ke mina ke ngidlule ngisho ukuthi le ngoma ebe unumber 4 iyo ke ingoma yakhe umfoka waphosa kwenyathi umfoka waDuyaza ekuyona le album ethi amavolovolo siyabanyanya kodwa ke ngiyime ngendaba manje futhi ngiqhubeke ngithi njengoba sengizongena ku number 3 these are the best 3 songs uma sikhuluma ke ngonyaka 2021 ngidedele the best 3 songs kuMaskandi kunyaka 2021 ngicela nje ukuthi balithandi bomculo waMaskandi nani bathandi bomculo wesintu ngithi nje ngiyabonga indlela esiphathane ngayo ngonyaka ophelile singabalandeli bomculo waMaskandi phinde futhi sibe ngabantu abagqugqumezela abapromote umculo wesintu bepromote ukuthi singobani sisuka kuphi ngiyafisa futhi uphinde futhi ngalonyaka 2022 siphinde siphathane kamnandi ngenhlonipho nangenjabulo nangesupport nje ngiyayibonga kakhulu ngesela amazwi
okubonga mangathiwa ngiyabonga namhlanje futhi kuyicala ukuthi anginayo inkondlo engiyibhalele nje amabhinqa kodwa ke akusikhathi eside maduze nje iyeza elungiselele nje wona amabhinqa specifically amabhinqa ake ngimeke ngendaba ngoba nami indaba ngiyithanda kakhulu ake ngiye ku number 3 ake ngikubeke nje kucaca ukuthi kulezi ingoma ezintathu ezongena izona ingoma esithi izona ezidlalwe kakhulu kulonyaka izona ingoma ezithandwe kakhulu kulonyaka izona futhi ingoma lezi uma ngathiwa kahle kahle bengenile i-top 10 uthiwa bengenile ingoma ezohlukanisa unyaka uMaskandi izona ingoma bengine show ukuthi ukuba zike zangena unumber 1 bezowudla noma kanjani bezowuthatha ziwudle kulezi ingoma ke ezintathu ayikho mina ngibona ukuthi kukhona engaphezulu kwenye ngibona zonke zilinganela nje ukuthi ayikho enye ngaphezulu ukuthi ke bengeke sikwazi ukuthi zonke zibe unumber 1 bengeke futhi zonke zibe unumber 2 ingakho ke sibona ukuthi ke asimise kanjena ke indlela emise ngayo ke akusho ukuthi mhlawumbe umunye ungaphezulu komunye umculo kodwa nje kube yivoti nangonyaka ozayo futhi ngenzeka ivoti liphinde lidlulele komunye futhi futhi ngoba sazi ukuthi lezi ingqala kubutho zontathu ezila eziku top 3 ukuthi zinzima akukho futhi ukuthuka ukuthi mhlawumbe ngonyaka ozayo kuzobe kuyizona futhi mhlawumbe ku top 3 noma sobe kukhona abanye ayobe sebebhala ingoma engaphezulu noma sebecula ingoma engaphezulu ake ngimeke ngendaba woza number 3 abe uphuma uphumulopuza angokiso mashale atimudina na vele ngamnikutana unomgqi ngegqeba wayifumana inhlokoshana venhloko ayizi inhlokomo olingiso wafudumeza kwashisa zadla insizwa nentokazi yoba kuyithula ke leyo ndaba wona ongekho lapho umfompongose phansi amandaba enkandle emahlathi amnyama suka madoda ushayile ngizima Africa yonke ku top 10 ngejele ngonyaka ophelelwa sifaka 2021 awusuka madoda bengifisa lenkabe iphinde udlu 1 lafikela ngidla futhi ivoti lafikela ngishaya ivoti ngoba ngishilo ngathi hayi mina indlamlenze ngoba vele kade bashaya iphinde bashayina kule video ayizathi inkabi lezi cha ngeke mfokankeshe kulo nyaka 2021 yebo singene ngayo mfokampungose kodwa hayi ukuthi sizophinde siphume nangaye kulo nyaka ke umfokampungose udle unumber 3 ngale ngoma ethi ngavele ngamnika usuku umuntu usuku umuntu mfokampungose ake ngithule kodwa ngiyime ngendaba ngithi kusele 2 kuphela kusele 2 ekhala zimbili kuphela vo ekhala ezisele zimbili pause mawukuthi iqhawe lakho njengamanje ngeke ngilibize usenkingeni bakuthi angeke ngisalibiza njengamanje awusenkingeni inkabi yami usenkingeni wenkabi yami ake ngiyime ngendaba woza number 2 woza number 2 bangene mfoka woza number 2 vele ukuthi angithi woza msezana woza number 2 mina nje ngobaba wami ubaba wami wayethanda mina nje ngobaba athi sengigaxele ngithe shi esithenjini awusuka madoda shinkabi yangakithi madoda phansi lemzetsheni kwelamanzi nengezo awusuka madoda iciko leliya lokhuzana insizwa leyana futhi ongakuboni lokho nongamukeli lokho hambe iphoze zibe ngisengwenye awodlala wemadlala ngoba uyadlala udlala isingezo qede wadlala usibonisa umfo wamdolomba ephansi emdlentsheni ehluhluwe awusuka ngakhuphuka ngenkabi make ngime ngokukhuphuka ngonumber 1 ngithi ke kulonyaka 2021 bafowethu siphathane kamnandi futhi ngiyathanda sina kulonyaka 2022 siphinde siphathane kanjena siphathane ngendlabulo nje siphathane ngentokozo siphathane ngenhlonipho futhi supportane nje unomphela ngicela ke manje kunethulela nansi ingoma eziqaqadwe zonke ezikaMaskandi bezikhona ngonyaka 2021 asambe number 1 sesiyohlangana ngonyaka ozayo kuyo leyo ndaba futhi kulo top 10 ngonyaka ozayo asambe number 1 uwelento ngibona ingekho themba lami yabo